Assalamu alaikum Kırgız Yardıma YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün Talas облысы, Talas шаарындағы мал базардабыз. Ойлар тап беребиz азыр. Бүгүнкү число 15 февраль 2026 жыл. Ушул музоолу 170 миң сом дейт. Желиндер да жакшы экен. Капкого эркек экен. 170 миң сом. Ким кайсыл жактан көрүп атат? Сиздерде кандай экен? Бааларын айтып коңуздар, арзан кымбат. Канча экен? Эконы 150. Бузос ургачы? Ургачы. Канчанчысы бул? Үчүнчүсү. Жакшы, саудаңыз болсун. Бул жагын тартып көрсөтөбүз азыр. Канча достор я? 108, 150. 150 миң сом. Канчанчы тут? Үчүнчүсү. Канча дотса? 160. 160 миң сом. Ургачы эркекке? Ургачы. Канчанчысы бул? Үчүнчү. Канча литр сүт берип атат? 12-13. Жакшы. Канча дотса? 58. Ургачы? Ургачы 58 миң сом. Байке базар канча сурап атат? 55. Канча болсо кеткен туру? 55ке кеткен туру. Жакшы. Канча дос байке? 50 миң сом. Ургачы. Bunun şunda var. 45 миң сом. Kel şep yağını. Bağlarını aytın sen. Bunlar 50'den. 58'den. Bunlar 50'den. Bayağı 58'den. Urgaççı jalan. 50'den 58'den. Opton bolsa tuş beresiz. Жақсы содан болсын. Kel номеріңізді айтыңыз. Айтыңыз номеріңізді. 703 52 78 65 Оптомға сүйлөссөңүздөр болот, жакшы туш берем дейт. Канча экен? 57. Ургачыбы? 57 миң сом дейт. Туугандар ургачыны. Канча экен байке? Ургачы эко тең. 60. Ургачы 60 миң сом. Канча болсо кеткен туру? 57ден болсо кетти. Жакшы, содаңыз болсун. Жакшы. Каран канча деп атсыз? 60. Ургачы 60 миң сом. Ушул кара. Байке канча деп атсыз? 57ден. 55'ten verem. Жақсыпы байке? Жақсыпы? 57ден 55 болса кетті. Байке номеріңізді айтып қоңызшы. Номеріңізді айтып қоңызшы. 703 33 02. Қызыққандар болса чалы өресіздер. Байке содаңыз болсын. Оптом келечі, оптом. Қаншадан я? Кел. Қаншадан олар? 37ден ургачы. Наркыларың? 45 Чоңдор 45ден. Эркек 50. Болор 47. Канча баш бар нерде? 11 баш. Жақсың ба? Болду. Кез номер айтыңыз эми. 45'ten var, 35'likler var, 30'luklar var önünde. Kontra. Yukarıda opşehirde 45'ler var. Оптомго да сүйлөшсөңүздөр болот. Жакшы туш бересиз. Telefon Телефон номериңиз? 701 701 22 21 31.
Kızıkkanlar bolsa çalıp байланышып Таласта болот да. Шеп содаңыз болсун да? Manda lazozda aka. Manda erkekler de var. Okey. Erkekler de var değil mi kızıkkanlar bolsa? Kaçadan? Iya, Kaça? 50. 50. Erkek. Erkek 50. Bulçu. Burgaçı kaça? 40. 40. Kança düşüp beresiň? 40 kale. 40 kale жақсы содаң болsun. Kaça dost muzol? 45. 45 erkek. 45 ming so'm. Siznikichi? 41'den. Urg'achi? Erkek. Erkek. Yaxshi. Sog'lomliklar bo'lsin. Qanchadan ekan? 46'dan. Jalan erkek. 46'dan. Erkek karmantısı da olsun. Qanchadan ekan mayga? Qanchadan ekan? 45 tane. 55. 55 ming so'm. 5'ten git top top. Toplam 45 tane. Yaxshi. Hop, bismillah. Qanchada o'tsa? 55. 47 urg'achi. 47 ming so'm. Qancha so'rasiz aka? 60. 60. Bozor qancha so'radi? Yaxshi berganichi? 55. 55 dan biraz qo'shsa ketadi. Yaxshi. Qanchada o'tsa? 45. Urg'achi? Urg'achi 45 ming so'm. Qancha ekan? 70 erkek. Oldu bu жағынан biraz çoğurak bu kaşarlardı tartıp verelim. Kaça dotası? 65. Kurgaç ya? 65 ming so'm. Kaçadan ekan? 85 ming so'm. 85. Bu yoqda sizniki? Padriatlı 85'ten bice. 78. 65. Çetki urgaç 65. Nalar 70. 73'ten celis mi 78 mi? 78 denken. 85. Bu çoğunuz 85. Telefonunuz da aytas mı? 75. 23 81. 775. 705. 705. 25 25 81. 81'e kızıkkanlar olsa çalıyoruzlar. Para kanca? 80 ming so'm bu. Bulacak bilbeysizler mi? 80. Noğa? 80 ming so'm. Aldın mutlu can başı. Boryan bol orada. Boryan bol orada. Video like bastırmışlar tuğanlar. Yaxşı kommentarilerden yazıp. Bazı qancha ekan bayga? 80 so'rab tursa 80 ming so'm. Qanchadan ekan? Bolorun aytayın bu. Bolorunu aytыңызchi. 105 de otam bolor. 105. Biraz. Azmaz. Ne verezin mi? 105 ming so'm bu. Yaxshi. Pazarın içini tartıp verelim. Kaçadan ekan? 81'den. 81'den. Kaç ekan? Ya. 90. 90 ming so'm.
Şef non balаны айтып қойшы ya. 85'ten. 85'ten. 85 mi şimdi? Kaç adam dot? 67'den. 77'den kel. 77'den. Yaxşı. Kaç adam da odası? 86 adam kel. 86 bin sonunda. Kaç adı otsa? Bul 90. Narklarç. Bu da 90 kel. Kaç asır otsa? 96. Bir yaş var mı? Bir yaştan kişine ötüp kaldı. Ötüp kaldı ya. Yaxşı. 96 bin son. Kaç asır olsa? 80'den ha? 80 bin sonundan. Canım uylar olup ketken. Kaçdan ken? Ya. 115. 115'ten. Boz kene? Geçerek. Keçirek boz. Kaçıncı tutu bu? Birincisi. Yaxşı. Ana bu kadar kaç da otuz? 115 ha? 105. 105 bin son. Kaç hakem bu? 115 oldu. 115 ha? 115 bin son hakem bu. Bunun uçu? 90. 90 bin son hakem. Yaxşı sırap görülüş. Doksan beş. Yok, 95 misin? Şef, ortan kuçu. Bekmez. Ha, stikmese. Yaxşı. Uzaktan çoğurak bukalar tartıp verelim. Kaç eken? 140 bin son. Kaça yaşken? Ya. Yaşı? Yaşı? Hı. 400 dedi bu. Kaçadan? 1,5 yaş. 140 bin son. Kaç eken? 115. 115. Yaşıçı? 1,5. 1,5 yaş. 115 bin son. Yaxşı. Kaç eken? 125. Yaşıçı? 1 yaştan öyle. 1,5 yaşında gerek ekan. Yaxşı. Жарсадыр бага бие бага турат. Тураллы жаратылы да. Kaç eken? 110. 110 bin son. Kaç eken? 130. Yaşıçı? 2 yaş bo'lib 2 yaş. Жасқа 2 yaş. Bolor kaça? 118 ya. Yaxşı. 118. Kaça dost bayke? 118 bolsa. Yaşıçı? Mayda tuğla. Ya, Mayda tuğla. mayda tuğulgan. 2 yaş bola sonda? Na, navrot 1 yaş bolot, yaxşı. Çoğun kenanda. Bununuz şu. Bununuz. 130 tutuk. 130. Yaşıçı bu. 2 yaş. Kaç eken be ağam? 190 sürüyor. 2 yaştan aşkan 190 bin son. Veske tartkan joksuzlar mı? Yok he. Telefon sayfası mı? 707 39 0 22 09. 2 yaş.
Kep ошол эле баа деди түшүп бересизби? Түшүп берем дейт да бир аз. Жакшы. Содаңыз болсун э. Канчада отса? 130. 130 миң сом. Сода алып отурган экен жерде. Содасы толук быш эле экен. Бул жагын эми уйларды тартып беребиз азыр. Билгендер болсо айтып коңуздарчы, уйдун тишин кандай кылып көрөт, канчаны тууганда, канча тиш болот? Канча? 150. Сүтү барбы, жокпу? Жок. Качканбы, кача элекпи? Качканбы, кача элекпи? Кача элек, кызыр кыскасы. Неме дейчи? Качанчы тууту? 4. 4-үнчү тууту. Канчада отсың? 125. Tuğutuçu. Ya. Tuğutu. 5-6. 5-6. Kaç? Kendi zaten. Жақсы. Қаншадан кен? Бағаларын айтып қоңызшы, мал деле? 150. Боз bu? Boz. Kaçıncı tuğutu? Üçüncüsü içinde. Жақсы. Bulcakçı. Baylangan. Bunun kança? 120. 120 min som. Semis baylangan değil. 16 lira attık. Kaça da olsun bayke? 150 de var. 160 da var. Bununuz kaça? 150. Boz he? Son. Soğunga bu. Жақсы ойlanıp тұрғанда. 150 de var. Бұл 160 he? Yok. Baylangan. 160 min som. Kaça da olsun bayke? 35. 135. Boz. Semis. Kızır he? Kaçıncı tuğut bu? Ekinci tuğut. Telefon numarası aytasız mı? Yok. Bununuz. 100 al. 100. Bir şey derine getirip bak. Sıra şu. Oldu bayıldı ki. Sodanız bozmandı. Kaç eken? 125. Yaşıçı. İki diş he? Şu dişlerin qanday qilib biladi şu? Qanchani tug'anda qancha tish bo'ladi? Ya. Ha, birni tug'anda ikki tish bo'ladi. Ha. Bul negiz bilbeyt ekanmiz shuni. So'rayotganim o'shal bo'ldi-da. Qanchani tug'anda qancha tish bo'ladi? Bilganlar bo'lsa aytib qo'yinglar deb. Assalomu alaykum. Tug'anlar ushbu videoni joylaymiz. Video like bas, kommentariy yozib turingizlar. Meni etib balab, keyingi videolardan ko'rishguncha.